Janka, prek Tine. Prek Tine. Ja. Tina je delala film. Jaz sem ji bolj poslala te fotomontaže pa materijale. Ta piramida. Ja, to je ta na Zmajevi poti, ki so dva sklopa vkopov, ta srednji pa potuje, ne. Pa je postavljena teh energijskih linijah, Zmajevih črtah, ne. To je v bistvu osnova koncepta. Kakšna majevska se dela? Ja, je v bistvu Aseška piramida.